Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg, nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. Government will accordingly take action to address the expectations of our people in dealing with the challenge of the violations of our immigration laws. Tsedi kwa setlhoe mo kgasong eno re utlwa fa Moporesidente Ramaphosa bega fa tshwengwa ke palo e kwa godimo ya baditšhaba mo nageng. Has been consistent for nearly 20 years, dealing with issues of spatial justice. Makoko a Good ga mmogo le Rice Mzansi a itsise semmuso Brett Herron jaaka ntlhopheng wa bona bomeiara kwa toropong ya Cape Town. Skateboarding ha se ntho ya strateng fela mo bapala ka leplanka e na le tsela tse ngata mo tse di lobelang ditsela. Kgaisano ya Diamonds Endurance Kimberley Diamond Skateboarding e tswelela go tlhabolola bašwa le metshameko ya skateboard jaaka motshameko wa professionale. Mogaetsho madume tsa segong jono re di simolola ka gore Moporesidente Ramaphosa o tlhagisitse fa tshwengwa ke palo e kwa godimo ya baditšhaba ba ba senang makwalo a maleba mo Aforika Borwa. Fa na bua le bobegadikgang kwa Union Buildings kwa Pretoria, Ramaphosa o rile ditheo tsa tirigatso ya molao di dira bosigo le motshegare go rarabolola dikgwetlho tsa naga malebana le baditšhaba ba ba senang mo molaong. Ditshwaelo tsa gagwe di latela ditshupetso go rarabolola naga mabapi le ntlha eno. The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have is that some people have migrated to our country irregularly and are here illegally. South Africa has a right to implement policies and measures that prevent irregular migration. Our country is committed to protect, uphold and advance the human rights of all people in our country, whether they are citizens or foreign nationals. We are committed to honor our international obligations that deal with matters of migration. The responsibility for enforcing immigration laws rests with the state and the state alone. Makoko a farologaneng a dipolotiki a tsibogetse puo ya Moporesidente mme tla re a tse ka tsebe. We are living at a time such as this one where not everything that the President says is going to hit the right note with everyone. I welcome and endorse the President's message and encourage every South African to reject xenophobia and stand by our constitutional values. The DA will support every lawful effort in the GNU to restore order, secure our borders, and fix the broken systems that have allowed illegal migration to become a source of fear and frustration. The government has established what is, as part of its strategy, a Lindela deportation center. Government had no intention or a system or a strategy of how to deal with this crisis. And because their strategy had centered around arrest them, throw them into a pickup, put them into Lindela deportation center with no creative
alternative plans in place. The current issue is they don't have enough transport to deport people. The border, the drones that they have are not enough. The border is operating at 25% capacity. So 75% of our border is open. If you're addressing an immigration and porous borders issue, you cannot ignore the fact that our border is only functional at 25%. Currently at the ports, there's only one scanner machine that can scan what's coming in and out of our border. On top of that, he talks about being able to increase immigration officers on the ground and says they're the only people that can do that. And there's only 800 immigration officers in the entire country. How does he envision being able to properly do deportations and verifications of these people? Go sekaseka puo ya mopresidente go ya pele re kgolaganya ga jaana le Matlisisi Advocate Sipho Mantula go tswa kwa Thabo Mbeki Africa School kwa UNISA. Raitso Madume wa amogetse mo dikgang tsa rona tsa Setswana. Mo Afrika Madume ke a leboga. Kwa tshimologong fela re Mantula a puo ya mopresidente go ya ka wena e supa fa puso e ikemiseditse go samagana le bothata ba boditšhaba ba ba mo nageng ntle le makwalo. Afrika ke tsa gore phetogo ya batho kgotsa metsamao ya batho mo Afrika Borwa le go bua ga president gompieno re lebella kgwedi ya Seetebosigo e le yone e beetsweng ko thoko gore ga e ya le go bokhutlong go tlo go nna le dikgato. Ke tsa gore puso e lekile go bua Afrika le fa e le gore tlhoba boroko e nna tsa matlole tota gore ga o bua le ka di-border motho a ka re president o bula kgang e botlhokwa ya go relocata di-refugee center gore ko ba fala di bayang teng a go nne gaufi le di-border ka gonne ke se re ka se re ke practice tota e le gore e diragala le mo di-country di le dintsi tsa SADC region. Sa bobedi go lwantsha bosenyi le yone corruption mo ministry wa rona wa home affairs ke tsa go dimile kgang e leng gore e botlhokwa. Sa boraro kgang ya dispaza shop ke tsa gore setse ka nna dingwaga di le pedi president o ile a bua ka kgang ya go lwantsha kgang ya dispaza ka mantswe mang le teng sempe re na le motho a ka reng ke tsa itsego ya go ka dirisa melao e re nang lone. Se se botlhokwa gape ke kgang ya president go bua ka le ka barongwa tota gore go tlo go nna le barongwa ba ba tswang ba ba tlogwang mo di-country tse di leng mo continenteng ke bona Ghana, Nigeria, tota le tse di mo SADC tota Zimbabwe le yone Malawi le bo DRC ke tsa gore ke tse leng gore di botlhokwa mme president ya mentua ya gompieno gape ka ke buile mo Afrika e botlhokwa ga e ka tsatsiya dillo tsa ma Afrika Borwa e ska nna fela jaaka buile gore go diriswa ga melao fela ga se fela melawana e tla dirisang ke go itse gore kganya tsamao ya batho e diragala lefatshe ka bophara e diragala kontinente gape mo Afrika. Mopresidente o bega gore tlhaelo ya botlhokatiro le thebolelo ya ditirelo ga mmogo le ikonomi e bokoa ke engwe ya dilo tse leng gore di baka gore baagi ba bone kete ba ditšhaba ke mathata wena kgang eno o e bona ka tselentseng jang re Mantula? Mafrika ke nnete go nna ha re ka lebella report ya monna o tsenyang diaparo tse di yellow ba re Stats SA tota report ga go bofelong ya 2023 mo Afrika ene ya bua gore go ile ga nna le metsamao e le mentsi le fa re tswa ka mo COVID-19 ka 2021 mo Afrika ga ra ka ra nna malala a laotswe le teng mo gape Afrika ga re bua ka le ka ditiro go nna le di-inspector mo Afrika mo labor go lebella kgang ya tekatekanyo ya badiri kgang ya go lwantsha tlala mo Afrika o lebella le ditiro ha ka buile gore di-corporate tota di-multinational corporations tse di leng mo le tsone ya go nna motho a ka reng focus mo teng ke tsang gore a re bone gore go tla diragala mo Afrika gonne o buile le ka plan tota e tswang from cabinet e leng gore e akaretsa di-province e akaretsa di-masepala e akaretsa le magosi mo Afrika ka one gopola gore le batho ba ba tsamayang thata kgotsa le ba faladi ba mo di-villageng ba mo ditoropong ba mo di-townshiping ke ka mo e ka se nne a national intervention e need le gore e boele gape go bathong e boele le ko pusong puso e leng gore e tswa go local government to the province le go magosing.
Fa re garela re Mantula, Moporesidente o itsisitse maano a akaretsang go matlafatsa tshireletso kwa melelwaneng le tiriso ya thekenoloji mo go reboleng ditlankana go ba ditšhaba ba e leng gore ba dira dikopo mo matsweng. Go ya ka wena, a mme ke maano a e leng gore a ka tlisa phetogo mo go seo? Afrika ke mane gore a ka itlisa ka re itse go na le agency ya border tota DNA e leng gore lone e na le dipalopalo di dintsi tse e leng gore e kreile batho ba le bantsi ba batla le go ka nna matlola trata mo Afrika. Ka mantswe a mang ke teng mo re tshwanetseng re bone gore re boela ya mo ga Afrika Borwa e tlo go tsa setilo sa SADC gore re bankanya ya ntsamao ya batho le dithoto mo Afrika le kganya go dirisa ga di drone mo Afrika ke kganya re ka bona mme se botlhokwa go di country di le dintsi ga gona batho ba ba tlolang fela mo Afrika re ka se lebelle yone ethical public service ya rona gore le fa re ka dirisa ditrata re le ka go tswala ditrata mo Afrika tshwanetse go nne le kgolagano ya gore batho a ba dirise melao e teng mo Afrika Borwa a ba dirise melao e leng teng le go bone gonne melao yotlhe ya Afrika ina lone migration laws ina lone home affairs mo Afrika ga se fela Afrika Borwa tshwanetseng e nne yone e bewang e le nngwe ya ka buile lene President Ramaphosa. Re a leboga rights yo ke advocate Sipho Mantula yo e leng matlisisi go tswa kwa Thabo Mbeki African School kwa UNISA a latlhela mo tapiso mo puong ya mopresidente. Re boe gape re go amogele mo legatong la bobedi mogaetso mme re tsholetse ka gore mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Mbalula a re ANC e ngwekela batlhophi go bona phenyo e feteletse mo ditlhophong tse di tlang tsa bommasepala go tila go tlhakanela puso. Mbalula o ne a bua ka kopanong ya baithaopi kwa Durban. Masepala wa eThekwini wa tulisitse diwate tsa ona go nna di le 12 mo ditlhophong tse di tlang tsa dipuso selegae. Go solofetswe fa diwate tseno tsotlhe di tlile go gaisanelwa go gaisa mme ke lebaka leno gore ANC e bo e gagamaditse dipaakanyo tsa yona tsa ditlhopho le go kgobokanya badiri ba yona ba ba tlileng go dira ka natla go ngokela lekoko divoutu. Lekoko la re le tlile go tlhoka divoutu di le milione o le mongwe phegalwana 2 go ka fenya masepala wa eThekwini ka bontsi le go ka o busa ka nosi. Ga jaana masepala mogolo ono o buswa ke puso ya motlhakanelwa e eteletsweng pele ke ANC. Mokwaledi kakaretso wa lekoko o rotloeditse baithaopi go thusa lekoko go godisa kemonokeng ya lona. Wa amogetse gore masepala ga jaana o lebano ke dikgwetlho tsa thebolelo ya ditirelo le mafaratlhatlha mme ANC e a tsereganya. We don't want coalition. Are ba batla gore ANC e buse ka nosi. Are ANC ga ya nna le divoutu di le dintsi ka ntlha ya gore batho ga ba vouta. Malebana le kopano mo pusong ya porofense kwa KwaZulu-Natal go latela go belesediwa ga tokololo ya palamente ya NFP Mbali Shinga. Mbalula a re maemo a ANC mabapi le puso ya motlhakanelwa ga isi a fetoge. We are still in the GPU and we committed to the GPU. And therefore, there is nothing that has changed for now. We observe those sparkles, so to say, of the NFP and so on. It happens everywhere where there is a coalition. Boeteledipele ba lekoko kwa kgaolong ya eThekwini ba re bomolano la go tlhopha bontlhopheng ba bolekgotla. Good Party ga mmogo le Rise Mzansi ba itsise semmuso Brett Herron jaaka ntlhopheng wa bona bo meyara kwa toropong ya Cape Town. Makoko a mabedi a dirile kitsiso eno kwa West Bank kwa Cape Flats kwa ntle ga Cape Town. Makoko mabedi ga mmogo le Bosa ba ipopile ngata go dira mmogo ka fa tlase ga mono wa United for Change pele ga ditlhopho selegae tsa monongwaga ngwana tsela le malatsi a le mane. Brett Herron o kila nna tokololo ya komiti ya meyara e malebana le ditirelo tsa baagi mme morago a nna ya komiti ya dipalangwa le tlhabololo ya metsesetoropo fa a na santse le tokololo ya DA. Morago ga go leboga tiro mo DA o inyalantse le lekoko la Good mme ga jaana ke tokololo ya kokwano thaomolao ya Western Cape.
but we come with experience of the all unfinished business in the city of Cape Town. Our plan is to take city of Cape Town beyond the postcard image of being the most beautiful city, but get to the real issues and ensure that all Cape Townians must have access to dignity, land, services, all of that. Moeteledipele wa lekoko la Rise Mzansi Songezo Zibi o na patile de Lille e le go supa ke monokeng ya lekoko la gagwe go ntlhopheng wa lekoko la Good. He's also a person who's taken the trouble to study at postgrad level about how to run modern cities. So he's not just talking. He's somebody who's lived the experience of these struggles, but also has taken the trouble to develop himself. Heron o tlhalositse maikaelelo a gagwe fa ena le lekoko la gagwe ba ka bona divoutu tse di lekaneng go kokomala maemo a bomeyara. So affordability is about the access to the housing market in order to be able to live in a decent, dignified area, but it's also about the affordability of the city itself, your electricity costs, your water costs, your property rates. The affordability of Cape Town is a crisis that's been ignored by the current government. Delil Lizibi ba re dikgolagano tsa bone tsa tiro ya sepolotiki ga se tsa paka khutshwane mme di tla tswelela le morago ga ditlhopho tsa dipuso selegae tsa Ngwanatsele. Presidente ya lekoko la Defenders of the People kana DOP Rufus Mphahlele o tlhotsa itsise lekwalo la lekoko la ditsholofetso pele ga ditlhopho tsa selegae tsa monongwaga kwa go Mphahlele kwa ntlenyana ga Leboakgomo kwa Limpopo. Lekoko le theilwe ka 2021. Ditokololo di le makgolo le baemanokeng ba DOP ba tlhotse ba kgobokane kwa lebaleng la metshameko la Baroka kwa ga Mphahlele kwa ntle ga Leboakgomo. Lekoko le solofeditse go fedisa lehuma le go tlhola ditiro go bašwa. Gape le solofeditse ntlo nngwe le nngwe tlamelo ya metsi a phepa. We are going to defend everything, starting with poverty, unemployment. We are going to defend crime. So we are going to make sure that each and every area, place, village, there is a visibility of police. We are going to make sure that our children are going to get free education from creche until tertiary level. We are going to make sure that each and every household there is a clean water to drink. We are going to make sure that there is free health care to each and every citizen of this country. Lekoko le ne gape la rotloetsa bašwa gore ba tseye karolo mo ditlhophong tse di tlang tsa dipuso selegae. The reason is that the people are tired of voting, because if you can see the unemployment rate of today is only youth that are not working. So as DOP, we are going to make sure that, and we started long ago, that we are going to persuade our youth to go and vote for DOP. Lekoko le dumela fa le tlile go lere diphetogo. A sa re re khete mgato tsona pele o re a tshere botse re tsotswela pele bana ba reshu le ska tshaba go kheta tara go kheta ga nna go ne nnete bo gona nanga le bo ga DOP e ka re thusha ka taung re hloka metsi re nwa metsi di phofolo. Young people must go to register to vote. They must go to register to vote and they must vote for a change. Gape lekoko le solofeditse fa le tlile go lwantsha bosenyi jaaka le ipakanyetsa ditlhopho tsa dipuso selegae Ngwanatsele a le malatsi a le 4. Setlhopha sa kgwele ya dinao sa naga ya Iran se tlogile kwa Turkey go leba kwa Mexico malatsi pele ga ba thankgolola motshameko wa sona wa sejana sa lefatshe sa FIFA 2026 kgatlhanong le naga ya New Zealand kwa Los Angeles. Seno jaaka kgang ya divisa tsa bangwe ba batsamaisi ba setlhopha e tswelela. Letona le tswang White House America le itse dibapadi tsa Iran di fumane divisa matsatsi a 10 pele tournament e qala. Ditlaleho di re ba sokang ba fumana divisa botsamaising ba sehlopha ba tla leba Mexico le sona. Mokgatlo wa tsamaiso ya bolo wa Iran o re qeto ya America ya hanela ba bang divisa inkuwe ho shejwe maemo a dipolotiki mme ha imatahanya le molao wa tsa dipapadi wa matjhaba.
Tournament e tla tshwarelwang United States, Canada le Mexico ke ya pele eo naha e amohela eo e leng ntweng le yona ka mora ditlhaselo tse etsahetseng kgweding ya February pakeng tsa Israel, America le Iran. Ho sa le jwalo, moya le maikutlo e ntse e le a hodimo sehlopheng sa America sa bolo ya maoto. Hona ka mora o lahlehelwa ka ntlha tse pedi ho e lengwe kgahlano le Germany papading e bapaletsweng Chicago. The reaction was amazing, was really positive, and that is why it's good. No, that some things not so good happen, to see the reaction and to create that atmosphere that we can deal with this type of situation that we can find in the future and during the competition in the World Cup. America e tla thakgola letsholo la yona la tournament ka papadi kgahlano le Paraguay ho Group D pele sehlopha se bapala le Australia le Turkey. Phesing ka SABC News. Bosetla Botswana le ba bana le maitemogelo ba re kgaisano ya Diamonds Endurance Kimberley Diamond Skateboarding e tswella go tlhabolola basha le metshameko ya skateboard jaaka metshameko ya professionale. Kgaisano eno e thankgolotse semmuso paka e letilweng ka tlhoafalo ya 2026 KDC e na le metseletsele ya Grand Slam ya boditšhaba ya dikgaisano di le 6 le makgaolakgang a konosetsang paka eno. Banka karolo papading ena ba bontshitse mahlale le boqhetseke ka mekgwa e fapaneng ho hapa baahlodi ba tlhodisano ena. Papadi ena e ntse e hola mme e hohetse dibapadi ho phatlalla le naha le ba tswang dinaheng tsa matjhabeng. Nacho jwalo ka ha tsebahala papading ena o dilemo tse 10 mme o ipabotse ka makgabane a itlhoma pele. I started skateboarding at 9 years old and I think I did well today. I don't know. I will see the results and my dream is to go to Olympics. Ka ha ho se ho ena le ba seng ba ile ba emela Afrika Borwa dipapading tsa di-Olimpiki, ba bangata ba re tjheseho e teng mme ba bona bokamoso papading ena. That this is actually like my passion and this is what I want to pursue when I grow up. Pretty much I didn't fail anything. I learned that everything. I was consistent with all my tricks. Tlhodisano ena e rotloetsa ba bang ho Motho montle dikgang tsa sepedi le a latela ka mosomo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela pele ka peno le pelo ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gangwe.